Nongeye kubasuhuza cyane inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri amwe mu mateka y'ubuzima bwa Papa Francis wamaze kuzuza imyaka 84 y'amavuko. Uyu munsi tariki ya 17 Ukuboza umwaka w'2020, aho abantu benshi bakomeje kugenda bamwifuriza isabukuru nziza no kugira ishya n'ihirwe. Ni mu kanya gato cyane nkaza atubirambura byose. Iyo utorewe kuba papa ugomba guhitamo izina rijyanye n'uwo mwambaro mushya uba ugiye kwambara. Ni nako byagenze kuri Papa Francisco uyobora Kiriziya Gatolika, akaba n'umutegetsi w'igihugu cya Vatikani. Francis niwe papa wa mbere waturutse mu muryango w'abayezuwiti, ni ukuvuga Jesuiti, ukaba ari umuryango wa Yezu washinzwe mu mwaka w'1540, ushingwa na Ignazio Loyola, ufite abanyamuryango bagera ku 19,000 ku isi yose kugeza uyu munsi. Abajesuiti bazwiho kuba abanyabwenge mu itorero, bamara imyaka 15 biga amasomo ya teolojiya na filozofiya ndetse na siyanse. Iyo barangije amasomo yabo y'ubumenyi, hiyongeraho indahiro 3 arizo kurwanya ubukene, kuba indakemwa no kumvira abakuru. Papa Francis akaba ari umwe muri abagize uyu muryango w'abajesuite, akaba n'uwa mbere ukomoka muri Amerika, n'uwa mbere kandi ukomoka mu majyepfo y'isi. Ni na papa wa mbere waturutse hanze y'Uburayi kuva ku ngoma ya Yarwaye wa gatatu wategetse mu kinyejana cya 8. Urubuga rwa Wikipedia ruvuga ko Papa Francis yavutse ku ya 17 Ukuboza mu mwaka w'1936. Uyu munsi akaba rero yagize isabukuru y'imyaka 84 yose. Ubusanzwe amazina ye nyakuri yitwa George Mario Bergoglio, akaba yarahawe izina rya Papa Francis. Avuka mu gihugu cya Argentina, yize muri Milton Institute of Theology na Philosophia kuva mu mwaka w'1980. Abavandimwe be ni abakobwa 2 n'abahungu 2 aribo Maria Elena Bergoglio, Marta Regina Bergoglio, Oscar Adrian Bergoglio na Alberto Bergoglio. Papa Francis avuga indimi zirimo Ikilatini, Igitaliyani n'Icyesipanyolo. Papa Francis yavukiye i Buenos Aires muri Argentina. Akiri umusore yakoze igihe runaka nka bouncer mbere yo guhabwa amahugurwa nk'umushimiste, aho yakoraga nk'umutekinisiye muri laboratwari y'ubumenyi bw'ibiryo. Bivugwa ko yaje guhura n'ikibazo cyo kurwara indwara ikomeye, aho cyakora ngo amaze kuyikira yatewe inkunga yo kwinjira mu muryango wa Yezu w'abajesuiti mu 1958, nuko ajya kwiga ibyo muri teolojiya. Yahawe ubupadiri muri Kiriziya Gatolika mu mwaka w'1969. Kuva mu 1973 kugeza mu 1979 yari umuyobozi w'abajesuiti muri Argentine. Yabaye musenyeri mukuru wa Buenos Aires mu 1998, aza kuba umukaridinari mu mwaka w'2001. Ubukaridinari yahawe na Papa Yohani Paulo wa II. Yayoboye itorero rya Argentine mu gihe cy'imyivumbagatanyo yo mu Ukuboza 2001 yaberaga muri icyo gihugu cya Argentine. Nyuma yo kwegura kwa Papa Benedict wa 16 ku ya 28 Gashyantare
mwaka w'2013 inteko y'abapapa yatoye Bergoglio kumusimbura ku ya 13 Werurwe umwaka w'2013. yahisemo izina rya Francis nk'izina rye rya papa mu rwego rwo guha icyubahiro mutagatifu Francisco wa Asizi. mu mibereho ye rusange, Papa Francis yamenyekanye cyane ku kwicisha bugufi kwe, gushimangira imbabazi z'Imana no kwita ku bakene n'ibindi bitandukanye. yashimiwe kuba yaragaragaje urwego rukomeye rwo kwicisha bugufi kurusha abandi ba papa. urugero akaba ari nko kuba yarahisemo gutura mu nzu y'abashyitsi ya Domus Sancta Marite aho kuba mu nzu y'abapapa y'ingoro y'intumwa yakoreshwaga na papa wamubanjirije. Papa Francis yashimangiye ko itorero rigomba kurushaho gukangurirwa no gukingurirwa Papa Francis yashimangiye ko itorero rigomba kurushaho gukingurwa no gushyigikira ko abantu bayisanzuramo. Francis muri diplomasi mpuzamahanga yafashaga kugarura umubano w'ububanyi n'amahanga hagati y'Amerika na Cuba. uyu Papa Francis kandi ni umwe mu bapapa bahuye n'ibibazo binyuranye, aho yagiye ahura n'ibibazo by'abakristo baregaga abapadiri bavuga ko babasambanyije, gusa akenshi ibi bigakemukira mu muhezo. kugeza ubu hirya no hino ku isi, haba mu bakristo no ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakaba bakomeje gutambutsa ubutumwa bumwifuriza kugira isabukuru nziza y'imyaka 84 yose. kugeza ubu tubibutse kandi ko Papa Francis yagiye ku bupapa muri Werurwe 2013, aho George Mario Bergoglio yatorewe kuba papa wa 266 wa Kiriziya Gatolika ya Roma. amwe mu magambo yavuze akamamara ni nk'aho yavuze ko imbabazi zishobora kuzana amahoro n'ubutabera mu isi. ahandi kandi yarongeye ati, ntabwo ihohoterwa ry'ikiremwamuntu ari iterabwoba no kwica abantu gusa, ahubwo ni no gukora ubucuruzi nabi mu busumbane bw'ibiciro, bamwe bagura bahendwa cyane. arongera ati, dukwiriye kubaka icyizere mu bana bato, abakuru bakabohokera kuganiriza abato, babatoza urukundo, bakarwanya ubukene, kandi tugaharanira kwigisha no gutanga amahoro. tubibutsa ko twagarukaga kuri amwe mu mateka ya Papa Francis, umuyobozi wa Kiriziya Gatolika ku isi, akaba kugeza ubu yamaze kuzuza imyaka 84 y'amavuko. Njye nitwa na Kreti Ntirushwa ku Ibendera TV. ndabashimiye cyane, mukomeze kubana natwe, mudukunda, mudutuma natwe turaharanira kubagezaho ibyiza. mugira amahoro.